Kebajalo, biwula na mita Niger. Nanzara unuga fere unuga marachogo unuga koke chogo. U fere ka bone. Olu de ba di mani kini ye numa ma samakata uwere fe tuguni. Ubina kumina na hina auna. Ube deme jekulu sige anfe ya. Ube banyimangeton sige anfe ya. Uba unga seko ni dongo bo yuruwa. Uba anga dongela deme. Uba anga nyogolombolo deme. Uba anga dongela deme. Nga bela jelen kwanana keba fere mun sigile no oye puma mbe duma wale mbe kufe fe mbe kufe laini mbo kofe. Na umo do ame senga uno fede. Tuawula mamuni yerebe kalange deme hukumu kwanana. Uluka kuma fola munye. Munye deme ye munte deme ye. Munye hine na ye munte hine na ye. Munye fi sabili la ye. Mumeka ke bi ka sinu kumbe keba. Ne ewele ka dorome keme dima ka jiebe nye joyela ka keme dima. Ani ntari sori ka so sutra la ka keme dima. Jumene hine, jumene nyo andeme. Ni wati na Niger ka ufei. Ulu ya ye ka fo banyimange ton fenfe tumbu ufei. Mun tumba ke jamana kama o. Mumba ke kore kama o. La inu rebe munu ntala o. Uyu befra nyanga. Niger dugu konna na noye tilaberiye. Bara ingera Octobre kalo ale tle mugan ani kononton keba. Ayera ka fo tle sababaro sigi senfe. Banyimangeto munu be no ONG uye. U deme bago nu kokoro do bawo ani ma munu be kulbe hine taka nyesi jamana do ma Niger jamana kona a bela jilen welela. U ka jamana ministry mbe no jamana kona nyene wal ministry ye. Mohamed Toumba akako dailali la ama nogoto kuma na de. Ako banyimangeto munu flene no ONG uye keba. Sharia mun sigile no utogola ubebo kokoro kata fenga minga duye deme mun be duma warumbe duma ube wuliga joge tugumina anuga nga jabi mun yere soro onuga soro nuga wuliga joge chega janyogona Niger jamana ko sa aletna ban deme mineli made nga deme na manye kabe dolu fe fa ka nyefo uye uyere ka famuya beba do ka fo bi keba ni maraba koro ye ulube ni banyimangeto nu ko fede uyuta kuku ka barakela nye yasa ka segu ka senu ka damenu ka tabolo kulu sinsi anfe ya a chama mena kanga tani musumanu ye bologoli la a chama mena kanga tani dew ye kalanyoro la a chama mena kanga bolochi boloda a chama mena kubne na demena se lujurato nu forma keba hine kise kelente a laginu kofe wala sa Niger ko uluti somi matu ni konna na kibina na baraka ulufe banyimangeto hukumu konna na ka kena fa maraba ko ba ka tugumi ulutna na soma tuguni utna na jano tuguni munu nga deme ke deme ta srafe man munu fe ka wali ya ke wali munu be no na sigi senga politiki ko mana ya koro fe wora mana ya koro Niger tna na jano ye bi ati jano ye sini watna na soma fo kata minge ka ko Nigerien ayirala ka fo minye ni deme ba jekulu nunu ubulo be ko chamana ube wulika jo chamange ube fere chaman sigi uka balo nuga munambe di mamunu ma usugandile nu adoye kelebolo tuguye adoye jamana dafriba uye adoye mauye mamunu te fe fio basigi ni lafia ka to chenje fuka jamana kono ola Burkina Faso ka ko Nigerien ale fana ni kele ne fogui ni ya jatemine Burkina ka ofei Octobre kalo tletanu woro ulu ya yirasa ka foko mama beno e banyimangeto nye ibina ni musaka miye uluka bank min sigileno no bank de dépôt de trésorier ibta blay warbe ta sra min fe abedi mamunu ma uluna unyejo ala foka ta sa diro la no ya sra wala ta min te deme yere Burkina ko kulut na jene o ye tuguni Niger ale yo ke ka kominye fanga bin temene ko fe mali fana tunya yira sa ko banyimangeto mbekata aho ya sra je le répète be administration territoriale la alok ngoko ku be gwempeu amano ga de nga wulu mal tlara ka do ala sabula administration territoriale mali kono keba alibu ka sebon duma nuga yamari sebon ko yala wa sali jamanaw ubina nunun gene wa wal mabna ka chogodi do na taw de bina o yira ana nga ni minta demeyi minta hine minta staro doni amusaka tayro doni ablaro doni abesemunu ma jabi be ka sorala unulu na mesigila nga ni minta israwreta aywa imma were fana ma alaka wati were irana